Rijntje, Dolly, Reissie, Tyrone, Sally en Elvis. En Peach. Okay, this is Tyrone. And I gave pellets here to Rijntje. But Tyrone said, go away. Those are mine. So I think Tyrone is boss here. Then Rijntje. Then Sally. And then Reissie. Sorry, boy. Dolly and Elvis are following their moms. Hey, Elvis. Vera. Tyrone. Kom maar, jongen. Elvis, Rijntje, Dolly, Sally en Reissie. Hallo? Probeer die Reissie maar gelijk in zijn box te krijgen, als dat lukt. Elvis. Sally. En Silke. Lukt het? Ja. Goed zo. Vera en Rijntje. And they also did. Sally. Hey. Elvis. Silke. Wow. Spidey. Daisy. Peach. En Glendy. Tyrone. En Dolle Dolly. Echt hoor. En Reissie.
Hey. Rijntje en Silke. Daisy. Oh, het best. And I picked the hooves of Dolly. Goed zo. Reissie, Sally, Tyrone. Oh nee. Oorsom, Tyrone, Sally, Elvis, Rijntje, Dolly. Nou kom. Kom maar. Goed zo, kom maar. Braaf. Sally, where's your child? Oh. Leidsels, hoofdstel, borsttuig, schoftstuk, strengen, stutriem en de broek. Voor de dubbelspan, die dubbelspan leidsels. En deze ik voor de dubbelspan, hoofdstel, borsttuig, schoftstuk en de strengen. Yay. Okay, Bauke is going to fix that, so I have to make some room for him. Zo, kom. Yveske, Boukje. Bellen. Oeps. Hey Blomke. Nou, doe maar. Doe maar, Yveske. Doe. Nee, bellen. Yveske, that way please. Kom. Doe maar, Jimmick. Hallo? Kom. Vet. Doe maar, Boukje.
Hallo? Come on. Goed zo, braaf. Nee, Goed zo, braaf. Ja? Als ik op een fiets zet, dan kan ik heel wat in de wind. Oh, jeetje, Mina. Je kunt ook wat fietsen. Hoi, Rijn. Lampke. Hey. Bellen. Hallo. Hey. Hallo. Boukje. Hey. And over here. Bouke made it. Woo! Okay. I thought I filmed them for a moment from this side. So I walk here and some ducks fly away and the horses go away. Oops. Elvis en Sally. Rijntje en Dolly. Rijsie and Tyrone. Sally says hi to Tyrone. Okay. And it's okay.